Upacara pengelukatan sapuh leger masal kemargiang ring peseraman Dharma Sidi sudah pertama ring wewidangan Banjar Selemadek Kaje Desa Selemadek Tabanan. Sapuh leger miwah pengelukatan agung gangge pratista kemiletin antuk sata diri pemilet. Upacara pengelukatan sapuh leger lan pengelukatan gangge pratista puniki kemargiang ring pasraman Dharma Sidi sudah pratama. Parikrama puniki kerauhin antuk perbekel Kapolsek Camat Selemadeg Ketua PHDI Tabanan Wiadin Angge saking Pemkab Tabanan. Manut manggala prawarta ke upacara ketut sarte, upacara sapuh leger masal puniki nyarengang satak diri pamilet, saha para pamilet nenten kekeniang prebe utawi gratis. Pamilet ipun nenten mawit saking Tabanan kemanten nanging taler wenten saking dura widangan Kabupaten Tabanan, Minakadi Singaraja dan Pasar miwah Jembrana. Ring rahinon DB tetiang sampun ngawentenang pecaru-pecaruan iriki ring genah sapuh leger puniki sane mangken tetiang jaga ngelanturang sapuh leger. Inggih duaning sapuh leger niki tetiang unayang sapuh leger niki sapuh leger gratis. Gratis siriki kawentenang iriki ring pasaraman Selemadeg. Duaning titiang ngawentenang sapuh leger niki boya janyan titiang sapuh leger pasak kemantan. Mangda jelas kuningin titiang sareng semeton Aryo. Wenten daler panitia wenten saking pasak wenten saking Aryo. Ketua Pengurus Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama Jero Mangku Gedewayan Gede Suparta Mausang parikrama puniki kelaksanayang sajeroning nincapang ke rumah ketan saha ngirangin perebeu umat sane ayat ngelaksanayang upacara sapuh leger. Pengelukatan sapuh leger kelaksanayang rikalaning sampun ngeranjing wuku wayang sane mata tujuan ngicalang letas sane kebaos trimale pancamale wiadin dasamale. Konsep sane kemargiang ring pasraman Dharma Sidi Suda Pratama wantah wasudewam kutumbakam saha samian umat Hindu presiden ngamiletin pemargin pengelukatan sapuh leger. Upacara puniki taler presiden kemargiang sangkaning penyokong pemerintah Kabupaten Tabanan. Ring ruwatan puniki nyangre rainan tumpak wayang gumanti pajang ngicalang saneng trimale panco male daso male panco baya sane wenten yanggo sairang iraga suang-suang sekali atur panitia wau wantah ring pasraman Dharma Sidi sudah pertama niki adalah konsep wasudewam kutumbakam, kita adalah semua bersaudara pada prinsipnya niki karena napi saking nyatur desa rauh sampun jadi pacang ngaturang perwata. Pemargin upacara kapuput antuk tigang diri sulinggi Minakadi ide pandita empu nabe siwa prateke Santioge saking griya Taman Sarikori Pantunjuk ide pandita empu nabe Tridaksa Manuabe griya kukuh Kajek Rambitan ide pandita empu daksa Sidanta Putra Manuabe griya Agung Maniksdana Carik Padang. Dudonan pemargin upacara jagi kelanturang ring tanggal 12 Mei sane jagi rauh melarapan antuk pemargin pengelukatan agung gangge pratiste sane jagi kemargiang ring Pantai Soke. Bayudi, Bali TV.